Imodoka ya Papa izwi nka PopeMobile, imodoka idasanzwe ya Papa, izatangira urugendo rw'ubujyaneza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa gatatu, i Vatikani, abahagarariye The Castle for the Service of Charity na Cross Catholic Outreach batangije gahunda yiswe American Catholic Heroes Road Trip for Hope. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Vatican News, iyi gahunda izatangira muri Kamena kugeza muri Nyakanga uyu mwaka, izava New York City ijya California, hagamijwe gukusanya inkunga yo gufasha abahuye n'ingaruka z'intambara no guteza imbere ibikorwa by'ubujyaneza byo The Castle. Urugendo ruzabana kandi n'isabukuru y'imyaka 250 y'itangazo ry'ubwigenge bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Musenyeri mukuru Louis-Marie de Saint-Martin uyoboye The Castle for the Service of Charity yakirije imfunguzo z'iyo modoka Perezida wa Cross Catholic Outreach Michel Sagarino. Uwo munsi kandi Sagarino yahuye na Pope Leo wa 14 nyuma y'inyigisho rusange yo kuwa gatatu. Mbere y'inyigisho, Sagarino yajyanye ikiganiro na Vatican Radio ubufatanye buri hagati y'umuryango ayoboye n'intebe ntagatifu. Yagatse ku rugendo ruka rwa Papa Leo muri Afurika no kwisanira hagati y'ibikorwa byabo no kugira afite intege nke. Yagize ati ibyo Papa yavuze ku rugendo rwe muri Afurika birahuye cyane n'ibyo Cross Catholic Outreach ikora, kwegera ababaye, kwavuganira no kubagezaho kwemera. Yakomeje avuga ko umuryango wabo umaze gukora mu bihugu 90 kuva washingwa, ugatanga ubufasha bufite agaciro ka miliyari hafi 5 z'amadolari. Mu muhango wo gutangiza iyi gahunda, Musenyeri mukuru Saint Martin yashimiye Sagarino na Cross Catholic Outreach ubufatanye bwabo burambye ni The Castle, bayitera inkunga n'umutima utanga. Iyo PopeMobile izazenguruka Amerika yahawe The Castle for the Service of Charity na Pope Francis, hagamijwe gukusanya inkunga yo gufasha abakene n'abakeneye ubufasha. Ariko na Dani ya TV, nibagirwe gukora subscribe.